Ko Eiki Palemia o Tonga, lo Fakafanua, malo. Malo. Malo ki he sekretari o kabineti. Pa koe ke o whanke whenutaki whamamalahi ki he lolo, me mao ngā iwi. Malawa ki wesi ai ngāhi whanua koni Pasifiki. Ka neongo ai hoha ai ngāhi whanua lahi Pasifiki ki he tōnga kau ki ai mao ngā iwi. Ko whiwhia pito ke whahoko atu e ahoni o kei tula hoko pēlan mata ai mao ngā iwi koni a tonga ni. O whatatau ki he lahi koe lolo koutu uta mai ke tau whanua. Hangi pe koe mo si wakai ki ai i wafo, nei tu uta mai ngai aho ki muini ai waka sakura, ai koe leitesia ai lolo koe kua mai ke whanuan. Hangi pe koe ngai sawea koe ni whahoko, o kei lahi pe ai tisoro mo benzini, whalotu whanua, pa pehefo ki ngai waka koku schedule o ke tu uta mai ki tonga ni. Koe supply o ki he tunga whawhia maaria, pa koe mamafa mo e totongi koe ai lolo, ai na hiki koe ni e aurua koe pereri, na e whia mawhaku Kautaha lolo ke hika ke pese te au ka koe ni manoa pena i tari. I hanga koe tu una tau alme he contract ke spot price, koe ni uku whoki ai whatau lolo ke contract ki, pea i ai ngahi mga tu unga ai ki hono to e wakai ai mau inga koe lolo i he wawin mani. Ka te tuku pe ai ngahi whai kiki ko ia ke mawhai whiunga pe koe competent authority ke lolo ke toko mai pe i he taimik nau maawai ko hi whai nau whiwa awhi pa moe u Kautaha lolo whakaaho i hono whafuafua pa mohono whahoko mai ai mau inga koe lolo pa moe pensini. I he hiri koe ni whata koe joikana ai whahoki nati, na o lava to whawhongai pureanga, ke mea wha eiki koe ni au rātu e peri nā rati kau. Na te whai pepa moe whatano, moe paileto pa moe Eiki Palemia ko ofisi. Pe e tawhaki na whai peno whamanatu ki ai koe lahi e tau lolo whahu whawho mai fis. Pe au ku whawhi maria o pito, pe au ku taitai rei ai ngahi tokoni o whawhainga maria i mai me he pureanga fisi o whawho mai whatano pa moe Eiki Palemia ko ofisi. Au ke iai ha ke ha mau e malawa hoko ka pau e tutuni a fiski he nau lolo e ke hoko atu pe no whawho mai ai tau lolo ki tongan. Ka koe me whaikin ai haere ke ane awhio ta moe whare tui. Nai whahoko ka kato ia ki motu whae eiki koe ni i fisiko pau. Pēnei whakakato i ngai ngau ko i e whalaite, ai ana e half flag pēnei fusi whaiua e tau whuka, whatatau pe pa mofis. I he whalaite koe wike ko ia, pēnei whakakato i ngai ngau ko i he tokonaki. I he wike ko o si, nau lava atu pēa moe ka Moimoi wholau ki he whatalahi, nei whahoko i Dallas, i Texas, whataha anko ni hui ko Earth X, koe taulahi e ne kawata tong ke whatako ni. Ai koe whatako ni u ku whakau mai ki ai u office whawhamiri, pe koe family offices, koe family office, koe ngai office no whahalere, ai ngai estate o kakai tumaria, opito. Ai koe kau millionaire, kau billionaire, koe nau ngai ngā ue whahoko i he office, o hange pe koe, tau pepe koe office koe ne tamatui, koe office palasi. Koe office koe kakai tu maria koe koe family office. Ai na nau ka mai ke ngai whataha koe ne whahoko a monite koe wiko o siki taras. Pa nai whahoko ai ngahi whatanoa whikaoki pa moe investment pa moe ngahi tokoni. Iai moe ngahi kakai tu maria na ui he tawha koe philanthropy. Ai koe whakpaanga he ngai whemau ke kehe pei maman. Na whahoko ngai whatau no ko ia ko hipe ke koma ngai monu ma Tonga. Pea ko whiawhia pito na ola lelei ai whatau ko ne whahoko mo e u business a lai koe ni. Pea na e whamooni i Dallas ai MOU pa mo e Kautaha energy o koe ko e EXG
E toki tuku atu pe ai press release mo ngai whai kiki. Ka koe kautaha koe ni, koe kautaha nau whahoko ai keri ke mao e iwi me he makaafi koe whanua. Ai au ku whai sio ke mao e iwi koe ni me he umaunga afi, ka wai o niwa, pia mo tofua. Ai e malawa pe i e kahau ke mao e tau uhila me he makaafi, pia taki mai me iai ki o motu, pia mai ki Tongatapu pe ko hapai, ka koe ngai ngawe ko ia te nehanga e a whasisi e tau whawhalala ki he pensini, pia mo tisolo, pia ko te lele a ngei i he sola mo hawiri, ka uhi koe vela koe makaafi u koua ua wha. I ki ke whawhalala ki he puhi hawiri, ange hawiri pa pefo ki he aho, he taim kou hopo ai mo toi la a, ta tau e pepe koe ape o po uri, pe o matanglahi, pe o kua wha, pe koe haa ngai whewiri wak whanatula, e kei vela pe makaafi o ne vilohi ai ngahi turbine, pe koe ngahi generator koe na whahoko e uhi la kei whanua. Ai koe kautaha ni hono ua ku tau whamon ki ai whai ngawe, pēo ku whawawe ngau koe ni, whai ai popo, pēo tau whamalo ke Puranga Amerika, koe uhi koe nau popo i ngai kautaha koe ni, ke nau au mai ki he tau potahi e Pasifiki. Koe kautaha koe ne whamon ki ai MOU, klo tonga whai nau ngawe i Vanuatu, ai koe koe fufua taimin nau ngawe mai ke tau potahi. Ka koe whalala anga ai teknolosia koe ni, o maolunga apito, pēo koe maonga iwi pēo ngā ke ngai whanua lalahi, ko ne toki au main ke ngai motu iki, ai au ku whai ngā oe koe ni ke whahoko pe e wawetaha, ko uhi koe mau inga ai uhila. Nā e whahoko whoki EarthX mo ngahi tāno ma ke pe mo kautaha ke, ki hono whaiviai ai MDA, ai ko Maritime Domain Awareness, pe koe ilo ai tau u pot ngā we ki he potahi i Tonga ni, o mawingan ki Tufaki security, ta te whito ki transnational crime, pe whoki ki he whea alu aki, tai whakalao ai whai Tongatapu i he tau potahi. Pe whoki he illegal unregulated fishing, ki he tau tai whakalao. O mawinga ngā whakasawea ko uhi ka pau he kai ke sawea mo tō maka ho api, he kai lawa mao ha o tohi mao api i koe titi. Ai ko mea mao ingai. Ko ngāre koe nung mau whenke whakahoko, pia ku kawai pē mo e kai ke loko mahino ki he kakai, ai e nau ngahi te tonu he kele kere, pa mo e lao, pa mo e anga whai tutu uni whira, pa mo kele kere, e he minister whonua. Ai nā mau kamata pei Februari tau ne mau ahi. O se awawao, o se hapai, o se pia mo e ua. Toi e ongo ni ua, po os mo Tongatapu ni. Toi pia Tongatapu hiwa ke mau wao kia. Pia o toi mahinoange ki he kakai, ai mea whakakele kere, mo honau whatongia ki tokanga i honau kere kere. Pia kai ki ngatai ku toi tari whehu iai, ai kau ngau e puru ngai, o toi lahi ai ngahi mea lahi o mahino i ke kakai ane tuunga. O ngahi ngā ko whakahoko. Nā mau palomesi lewa i he palani koe ni ki he aho te au. Ai ngahi ngau i ke whai ki he palopalema koe ni ko palopalema lahi. O kau me palopalema whukia koe ni ngai palopalema ngai tutuni nei kai ke tonu koe kai ke kakate Fakamatala pia iku ai ngahi mea lahi aluia ki he whamaanga. Koe pepa mo ngahi ngawe ni e kawe pepa mau potu ngawe i he ala kai ke hoko to tonu koe ha Tongataha ke kele ko hi ko ha wheha laki e loto potunga. Ko mea nima na mau whenke palomesi ke whai e aho te au ni ngawe e puranga. Me te atu pe e whakaikiki koe ke mea mau iai he taimini. Ko hi ko palapalema koe nipa koe whaile ai pe e lauafe o kui he potu ngawe i he pepa. Ai ka ngā kono mawhai kono whenga i ke whakakompiuta. Ko skole ke ngahi project kono whenga mo potu ngawe. Hato koni whakakompiuta o skole he puranga ke mai paanga ke mai ke ngahi kompiuta ke lahiang. Ka maulama o whakahu ke kompiuta e ngahi le koti.
Ueba mengai le koti motua I he pot ngawe e ala mole a vela pe ko hata fea viko. O mawhenga ke liliu mo ia ke whakakomputa. O mawhenga pito e whai tutune po ngai koe ni ke iai ai le koti. O e ngai le koti ke ngai mape wa ngai le koti o whai tutu uni o ngai kole o alupe o au ke senturi ko osi e mawhamapo. I he whamapo koe e tokone o pito ke waweange ai ngau koe ni ke ngai kole e hiwa whe tupu koe ni tupu e poto ngau. Koe ngā koe whai e he kau ngawe una when ke to o mai ngai whai leo toi ve teki. O whenga ke whaile whakalele ngai kole ke mea koe mtau iko case file. Ko kole a Tongataha ko hanu whaile. Ai e totonu ke e whaile e hiwa awhe tupu o ngai kole koto. Pe palawa lewa ilo e ngai pepa kui ai palawa lewa o mai o whai e whai tutu. Ke taim ta tau whenga whai a hono liliu ngai le koti ke wha computer. Ka e lava o mao pe ai tari ki he ngahi whehu e kakai ua hai tuunga kuia e nau kole. Ko ta whakoini ki he ngahi savea e wha awhe tupu o toi. Ko I he weka hau te whanongonongo ai ke kau savea Tautaha unau ngāwe tua po unau itua e po ngāwe. Ke whakangofua ki nau tua ke nau whai savea e pureanga. O pau ke au e timi ngāwe kau savea ki he hongofuru ke tahau kai lava toko pekloko ni I he tau whapanga ka hoko mai. Ko hivi ngāwe koe e pot ngāwe te na ulawa peo savea wa o ki he lahi taha koe savea pe whangea. Ka koe tau suke whaafu koe ni e tau e hongo furu pato ki osi. A hono savea ka pao te mawa pe a hivi te tau. Mau kore ke patsedi ke whakaivia ai waa koe ni kai lava o whaiha ngāwe ki he lahi koe. Ko hono tolu koe lahi koe o whetu tak me ke pot ngāwe po mo hanga li liwe whonga. Lahi pito ka kai unau mai me muri o tari. O se lau mahina koe ke hatari e ke nau whehui. Ko hui koe parapare ma koe nungo tāno ke mental system. Ka umauhanga o sotupa o skamata ngawe me kuosi a call center. Ai te telefoni mai ki ai, o whai ho whaka eke. E watu lewa e whika email ki o mai ki ai ngahi tohi o ngai mea koe ke tokanga e pe whai lewa ngawe. Pa koe palo mese whai te tari I loto pe ahe nima. Te ulawa te pe whai maari koe ni ngai whika telefoni o tai totongi. Ai fit whanua ta tolu noa ta, fit whanua ta tolu tahawan, fit whanua ta tolu wanoa. Pero whepe whitu i tonga ne o hau ma ofisi o whiutari ai. Tu koe ngā taimi ke ai ke whakakakato e ngā ope o atu atari I loto I aho e nima. Whasisi le mai whakamore o whalau mai me muri. Te lama peo wakai I o tuunga kuia ho kole I he sentago ni ulo tonga lele. Uepa mwene ngā email ka pau ko whakaikeke inquiries@lens.gov.to whaikia hau whakaikeke. O pau ko ha keisi o ngali o ke pehe o whikau aki ngai hanga hai Tufaki kehe. Pagaya mo email ke land dispute lens.gov.to. O pau ko ha o launga. Fo pau ko launga o mamafa o pit. Pati ke o mai ke complaints@lens.gov.to. Aya ko call center le vai ke bongai aki. E tok firma be ke hau he potunga o ka firma o wa me firma o he potunga ke hau ki ai. Kai tuku ngawe ke whakahoko I he whongoinu o tonga lele atu ai mo whai ngawe ki u kole koe ni e hiwa whetu. Kono whao u maus tupa mo committee koe Dispute Resolution and Complaints Committee. Na mautuk whakakata ne nai e kau memi pa, ai kamata Fakataha le wai ko ki mue wikeni po koe ke kahau, ke sio ki he ngahi keisi o ki mamawhangi, o ku iai ha ngahi mea o ku whekau aki apa moe lao ko mau, pe ko ha ngahi keisi o ku iai ha ngahi whakawhekiki, mo ha ngahi launga o ku mamafa, o ku wala hoko ai ha mau lahi ki he lau. Porque komiti ko ni te ne tali ngahi launga pa mo ngahi. Mea koe ke mai ke whai ke a sio ko hiko ha. Whito ke heke aki o whika pa mo kere. Ko hono whaka osi, te maumai ke kabineti I he ko ki mui pe mahi nani. Ai whakatutu na stari pehe wanoa tahawa, ka kono toi whakalele iangi o whakatutu koe ni. Ki he Nuku'alofa o toi lahi iangi. Koe tuku ke kahau lahi ngai whakalakalaka o whihi aia koe kai ki ha kere. Pang mau whenke whakalahi a elia e wiko Nuku'alofa I hatari he pureanga. Ka whenga lewa ke whakatutu lele e whakanofo e Nuku'alofa koe. Ki a ngai whetu whaka business o ngai whetu at pule anga. O ngai whetu ke tuahanga I ngai lalahi e kahau. O ngai whetu ko hiko tak mamata pa
ngai me pehe ko Tufaki ngai panke mo sektor ki finance e whakanofo le pehe pe ko hono ngata o Greater Nuku'alofa ko ni e to tali pe he pule nga ka la yang he Nuku'alofa tai mini mo fenge whakanofo le ka kai ko vai ka kai no no Tongatapu ni no pe Nuku'alofa ka lava of tu le ko ngai service ai pule nga ko mau consultation e hoko atu ki Australia i he osu ke kahao ko ka kai muri ko na no foi muri ko ke hene na ke no mau nga ia ka na whakamori ko ke o mai i kai ke hatari whawhi maari o i he ngā pīgi he mano tuku i he wa mano e tau o whamori ka te maulama ke whakamahino i ha whonga ngāwe te mau ngā aki ke wawengi hono whakahako e ngāwe ke nau ngāwe mo toki whai hatala no me Eiki Palemia mo Eiki Minister ki he His Majesty Diplomatic Services pe lama ngāwe aki ai High Commission ko i ken pela ki ngā whakakele ki o mai peke ai ka gai pa peke New Zealand pe mo Amerika o ka whai ha okay se ko ngata pe ha report te whai ha fi hu ya na ya Malo e whaingamari kon te tuki he Minister Takamamata. Whakakata te whatongia koe hoatani koe motoane ku whakahoko whatongia i e potu ngau e Takamamata pa pe whuke ki ngau e lalahi ka i he ene pehe te uki lave pe ko mahin pe ki he motoane koe whakatalanoa toi ni whikakpa mo ngahi tuunga koe a ngahi ngau e ki he ngahi tuku pā te mau whakahoko ki he vision ne aho te koe a Eiki Palemia koe ngahi ngau e koe ni ki he Takamamata whelalawe i pia mo ngahi ngau e lalahi o ku lele matangi pia o ku osi ova ki mautolo he pese te nimango fulu tupu ko pehepe maha koe pese te fitungo fulu ko osi malava whakahoko pia ku toi si i pe konga koe ne whatongia ke whakakato ki mua pia mauripoti atu ki he Eiki Palemia pa pefo ke kakai whanua ai ngahi tuku pāna mau whakahoko te mau whakarerei pia mo whakamao po opo i mau whatongia koe ki he pureanga mo kakai whanua koe ngahi hala koe ana e pehe te mau tuku pā te mau wharere e hala kilomita e hongo fulu ko osi whae a kenia he kilomita e hongo fulu tupu ai ko whamaloa we ko hiko Eiki Palemia ko hono whakatoka mai ai ngahi ai visione koe ni ke mau longo mo ui o ngau e koe uhi ngā he ku mahino mai ia ke he motoani wai pe foke whonga ngau e anga maheni pe ku hange o ku longo mo ui pot ngau e pe mo motoani pe ki hono lere aki e whatongia i he foi visione koe ni koe na mau lave whikak pa mon whaere e ngahi road sign na mau tuku pāte mau hanga whakotu mo whaere e ngahi road sign e te au tupu e te au ke whakahoa pa mo e visione aho e te au ka kua osi ova pito he te au he tainimi koe ngahi tāpuni ki ngahi whamanawa i he ngahi halaporeanga na mau tuku pāte mau hanga whaere e ngahi tāpuni e te au ko osi kamata ngā ue ki ngahi tāpuni e uawhe tupu ko osi whauhono ngahi framework mono ngahi contract pe tuki tua pe elere aki ia i he fui time frame koe ne aho te au ke malawalawa ke ripoti ke kakai whanua whatongia koe oku o tuku mai mai wharala mai ke motoani koe ngai ngā ue ki he ngahi wharere e ngahi service koe ngahi laiseni koe ne ngahi mea rere pe moe omi koe kakai o tu laini ki ngahi totonge le sisita koe kuata mo ngahi lesen whakatau ku wanga mahin pe foke whonuanga e potu ngā ue mau wharere e whare kou talitare ki nau tolu o ku whotu ki ai mua air condition ke nau o mai o he taimi koe ne mā whana ku aureni ke moko pe ku whainga maari e lei pe wharere mo e parkingi tua ke ngahi mea rere whonu e parkingi api ngā ue whonu mo haraporeanga pa ku mauroro tonga ngā ue ki hono whakalahi ngai parkingi ke te o mai ma parkingi e nimango futupu ke malo mo ngai mea rere te mua ngai ki he potu ngā ue
Ko ngai la fra la ko ni ku al me land transport ke ngai fatongia tan hala ko ngai fatongia ke ngai wafu o ku lere matangi ba mo farere ko ngai wafu ko ngai kamata ma ono ngahi mai ko wafu ha ano fas os ko wafu no muka os moia te ke ta hokat ke wafu I uiha fa maria e fe fonga ga kai I tau ngahi I hala fonga ko ni mo di ko ni ki ngai automotu pa kuai mo ngahi farele la hok fai ki e tau aviation ai ki malava puna pa mo ngahi fatonga ko ki aviation ni pe ku hangi ko glava ni nai o ku lahi me ke ulere mai mo ku ki lai noti ka ko si I faile pe office Palemia ngai me na mau tu pa whakahok mo farere pe o si malava ai ngai me lahi ai ko ta whakon ke tak mamata o ku amana ke tuen ke tau hokat ke tau katonga ni wiki he lala hange o ku ne langa mai pe ai teu katonga I fonua ma ngi ke tau no foi fonua tau mari mo tau fie tau langa I fonua ngai fare ko hala mo marava puna ka pa ke tau fie o ko ke na anga e tamat mate anga hilang frala ko ni ai ko ngai katonga no mana ko ke te waki ki siulai ko ponga be ngai tu pa ko ni o a te au ko ahoni kamata e tau whama akolo koe ni ki whenga ke le sita mai ngahi api e te au. Aia koe ngai le sita koe ngoku o si au taki mai koe ngai poloka e te au tupu. Aia koe poloka e taha koe api e uanima. Aia kou fua atu koe api ene e uafe tupu ke tolu afe tupu. Aia koe ngai whaamiri koe ngai api o mou kau mai ki he tau whenga koe ia ke whakalaka e tau mo ui ke maa ngahi ataka e tau nofo ai he te hanga whakatupunga mai ngahi mea lai maa e tau whakaukau maa mo tau ngahi rea maa mo tau ngahi vanga au mo tau society ko siasi ko e kolo tau nofo ai pau kamata me mihake I he ahoni o ko amanaki ko e foi campaign whama akolo ko e ni tene hanga o langaki ai lo mo ui mai e kakai na kau mai ke tau nga o ku mahin peke mo tania ko ngahi fatu pagan ko ne fa ko ke Palemia ke a te au o I he vaha be o motuani mo pot nga o pe mo e Palemia ko fui whama akolo ko ni o ku ne hanga o whakakau mai e kakai ke na ongo I foi e kau mai ko sense of belonging ki he foi visione a te au ko ni tene langa ki mai a lau marie o e tau lau kau ake tau nofe fonuani tau tokon whakalufua kakai ko hon whakama a fu fonua ko hia ko e tak mamata pa mo nau ngahi kolo mo nau ngahi mātanga takta pe lele pepe ke tau ngahi konferenisi ko amana ke whai tau whamanatu ko ne aho e wangeau tau e wangeau ko ne o e hake mai e lotu whakaristiane. O ku kau be mo ia e ngahi wharere o ku mau whakahoko ki e ngahi saiti koe maka e sakalameniti koe maka haka anga e lotu. Koe ngahi whailongo e o lotu ngā lere matangi pau whakaosi osi atu ke te waki atu ke ripoti I he ahe te au pa taim tatau pe whakakat mo e whatongia ke ngahi ni ihi kone unau whahako whatongia kono. Whotutu e ngahi activity koe ni mo ngahi event koe ni ke ne toha ki mai o mai kakai ka tau whitu tau kakai koe mi muri nau kau mai ngai katoanga koe ni whakatupaanga pa nau o mai mi muri o tukumai tau ki seni tien ke tau whinga ke whakakaukau ea ke te waki koe ni no e tau lolo mo ngai pore koe ia o ku hai katoa mai ia ki he whahok whatongia koe motoan I he potngau e ngai ngara lahi pa pefo ke tak mamata ne rele ki wawa e wikosi o wakai ki he tunga kon koe e ngahi ngau e na tuku ki he vai whanua ke nau whakakato mai ki he tuku pākoe ne ahe te au ka tuku e hala me Januari I he wefa Moimoi pa moe wiko osi o ku kau he tunga whanalaka bita tam koe nau he nei ki mua atu ko ksio kai ke lue mamare ko e tau programa tano hala ko wakai koe tai nimi o fuurere o maubita pa ko mea o ku ongoi ko fia ko visione ko ni o ku ne hanga ki e mea lai o ku hange o ku ngalulu e kau ngawe mo pot ngawe
pea pehe foke moto an pea mo ka kai e fonua ke tau to toka ngange ke to lele yang e tau fatonga ki he kakai ko tu unga ko ai ngahi ngau e ku ai pe ngahi pore o ku ke ai ku ai pe fram e frere ne lere atu I he wike ko osi ki Miami Florida ko e konve si o eni o ngahi Kautaha Vameiri lai tahi mamani mako e convention lai taha penu fai Florida pena e lahi ngahi mea lahi na ku hako meai pe au to mai o te waki ki o hanga tohi e foi framework ai takmamata mo infrastructure e kawe mo tau ngahi wafu ko ngahi maravakapuna ko ngahi infrastructure la lahi takmamata ai fonua o fera lavi mo takmamata kawe be mo tau te oko ni tau sport ko ni ki wafu Tautaha ko ngahi facility ki ngahi ko ngahi palani ke whakatoka te wake atu ai ngahi ngā aue koe te tau malava o sio ke he tauni ko tau kahau ko tau enima ko sporti e whau ka atoa I he foi framework a koe ni ke ne whakarele e tau ngahi ngā aue whakataka mamata pa pefo ke he tau langa wharakalaka whaikonomika I he ta whakoe ni o ngahi ngā aue lalai maha koe be ka pau waha whehui pe tau ki text mai be Malo, koe taimine ik Mr. Moimoi, pe ki he Mr. ki ngai Kautaha pureanga. Eiki Palemia, kore u whangai Fakatapu. O sea whaki ke whai bin mua ki tātā no whawe pe ngai mea maui ngai ta whakone Moimoi. Ko tu e tainimi kau mea mai ngai taha ai tengi. Tu e tainimi hange pe maharu pe mou I loi pe kai ko e keise ne whātaha e tainimi. Keise ua whoo me he last time ne mai ai update pia ko e Tongataha ke I whare maha ki e tainimi. Whawhiwhia me koe ki a taha e pekia me a taha malolo me tengi he ne tuu koe he tainimi. Ai tu e tainimi ke lere me emergency he te ki mahino e ala level off pe osi ai lahi koe ni ai puke tengi. Kau he ngai ngāwe koe ni ai potu ngāwe whai mo e whai palani ki ai. Koe ki ngata pe he whana koe ni nā mū mo e ala mea pe kau uai palani tainimi ke whingaaki mo e kau whawhunga wharearea. E nau ngahi wāhenga, ke whaha hiko wewe la lahi, ko hinga pe ke to'o, ai ngahi mea koe wala tānaki ai vai, ala mao ai koe o whatupu ai koe lahi ai nāmu. Pagoi whaamu ia ke kamata pe he ngahi kolo koe ni was mahino uesia, pagoi toi maapuka seniti, pia alu lewa ki he ngahi kolo, koe taha ko hinga ke tāta ofi ai mawhola. Ai tengi ka koe tūnga ia tai nimi koe tengi whamalo atu ke ngahi kolo nau whai pe nau toi nau hiko wewe mo nau to e ngahi nge skapa mo ala mea pe ko hinga pe koe ke whasisi ai tupo e nā mū pa whasisi ai whainga maari e mau ai nau tolu koe I he tengi koe mea mahinga taha he wikeni koe kamata koe ia fo koe ai wike ki he huhu malui. E whakailonga ia he huhu malui. Pawena moulawa mai ki he whahoko at koe ane hu. E talo kamata e tau huhu malui me tahiwa ni mawalu. E ulere mani ngai taula. E ngai maha ke owa he ngofulu. Oku tau huhu malui ai. Kau tau whiawhia ue e ngahi lerei mea ai. Lahi e ngahi keisi ukai ke tau bebe ukai ke mauai kai ke whainga maari ai ke puke hani pe whainga tā ia hani ko ngā pe ko uhu maluhi lahi mo hao atu e kai ke malolo ata Paula mo ngai maaki ukai ke toi mau I tongani ko ngā pe ko ngai uhu maluhi pa wai wha malo kia ki nao tolu ko ni o ngau e ta wha ko ni kai ke ngā ta pe po ngai mo ui ka ko ngai ta wha ke hono whai ko hono whamama mo whahata anoa whika oaki mo mauinga koe ni o he uhu malui. Wei befok mo ngai whamatala ke. O ku whainga tā ia i whai tūtū ni e mātua mo ki nao tolu. O whai tūtū ni ki tau whanau. Pea ku ia i kōrea tō apau o kua mea o ke tai pau I ai, po mea o ke whiwhiri ki ai.
Pake lava mai o tā noa pia mo ki nao tolu koe ni kau Tongatapu. Moi kau anesi o na whai ngā ko ni hero na lava toko ni atu. Ki toi mao ha mahino. E toi iloi ngahi lerei e ala mao ai. Nei whakata noa ne nai i hano hufi koe ni o wike koe ni ke hu malui. Ai pe au koe taha maha ki pe ia. Koe lau koe ni to ta koe ni une pe tau fia koe kia ha maha ki pe. Koe uhi ngā pe koe hu malui. E koe tau koe whakau ia ke tau investi he tainimi ko hinga ke whasisi ia ke ai Palemia koe hoko he kahau. Whako encourage pia mo whakaloto lahi atu. Mātua mo Kautaha whanau a pau kwa mea motogang kiai. Mea oku kei kalamai he Facebook au pehe mo pehe. Whenga manien ke lawa ba ta anoa mo Kautaha. Na mohela ia no ave a ko i ko ngā peke mo tā noa ke ngai lerei mo ngai mea o ke tokanga ki ai he na lava Faiongoongo ngea ho whai tōtōni ma o ki tamsi po ki tā haine tau whito o tau tio ke mea koe e ala hoko i kaha o. Whaasi pea e Palemia koe peke ke tā noa e tok launch heni e lava ki whisi o launch e project ki koe fit koe Pacific Healthy transformation ai ko hinga pe ke tau ngau e ki ngau e Fakapasifiki pe anga fe to lere ia ngai mo ui ade o kau e fonua fa ai ko e fisi tu valu kilipati mo tongani pa vai vai le vai fonua fa ko ni anga hi me ke nau fai pa nau mau share ke u fonua ko e tau pe ke na wako me ai rather than ai be fonua ta ke ne ai ka toa tau ai ke focus pa ko tongani o focus ia no ngau ia ke technology ia ke whakalere i motokoni i aki ano whai ko provide health services pe ko tau whatongi a ko ke mo ui ke kakai ai pau whai e sio ke lava connect mai u health center u katoa i u kliniki mo wala mea pehe pe lava leva he ngau e ake technology mo mea o provide that advice pa mo nga he fale ki ana tol ko ni no foi nga he mo tu ki hake pe ko he ta te tau lava tol Fakatogeta ai mo tu to ate ke lava he technology o ato ha fai nga mali ke lava e Tongatapu wa to no atu pe ngau e ake computer mo mea ke whahata no mo whahawhare i ke kau ke ki nau tolu koe ni ai kau nesi ai koe whaamwea he ni ke aha ke project koe ni ke sio o ku mahina o tope ngahi pōre a koe tauhanga ko provide pe tau whai koe tau ngau he putunga mo ui kau ai kau ngā ue tō si kau ngā ue kawai si ko ka specialist ko na tol ko ilo make he kawai ka ke sai infrastructure e kawai pe mo lahi ngai mot o mama o mi he senta ko ni hange ko vaiola pe ko prinis ngu mo wala me pe pa ko whakau ia i he ni ke whaasio na lava he technology ya o solo watu ai konga o ngai Palemia ko ia ai ko ki update be he project ko ia mahalo o lahi pe mo interest i he dialysis center whai kone tāno he taini mi ku tuu ki a kos e lawai ngahi ngau e whemau ke whai hange kono whakalere e whare koe tu ai usea kono ai vai he pau ke whemau e vai lahi apito i ki hen kaua kai toki lawa mai rewa ki nau tolu fo tu e sea mo i wala mea koe ke whai ke dialysis ko whakau ia ka lawa pe whakatatau ke palani ko a kosi aho ko whaisi o ki ai. Ko he me ta whako e pon ngai mo ui ku osi na e wholau atu hi e wike ku osi tau kau nesi. Ne whanau trainingi pa nai whemau peke na o attach ki ha kliniki i ha wheitu. Palemia whoke algi Amerika ko ngā peko visa. Kana nau lawa atu ki fisi. Ai te nau lewa ngā ue he dialysis center ai. Ke nau maua e ilo whiunga ke time koe e awai koe e tau dialysis i te nau lawa o mai mo nau ilo koe ia o ngā ue aki hono toka ngā i mo whakalere koe ne dialysis center. Kawai mo toki tāta o kau mwe he attach koe ni ki fisi koe ngā koe whi ngā mau inga koe ni. Ka te ngata pe Palemia ka pau toki aha whiu ia ta toki hokota nei. Malo. Malo ki stop. Koe
Ako e briefing whaosi at pe ko e Moimoi at pe I he tunga ko kia ko e tau na o ngai vipa mo e lahi ko e utu ko ni ku whahu mai ki he whonuan. Aia ko e schedule ko e ki ngai waka, ko e ahua whitu ko e pereri a ko ane awhi, nei ton ki nei o stau mai waka ko e sakura. Ko e whakahoko ko o whapapau ku ton ke tūta mai a taha tolu ko e ni o me. Pea me ai ko e hau whako su neu ke e waka ko o si whapapau e tau mai. Ai ko e u waka pen ko si whamoni e tūta mai neongo ke ngahi waka I he waha taimi ko ia o ku pala ni I ka ko ngai waka pen ko si whapapau I mo whamoni o tuku atu. Ai ke e waka e tolu toi ke e tūta mai. Ko waka ko e ne tau mai ane awhi. Waka e hau tātou ko me mo e waka e hau whako su ne. Ko e whamanata pe tau ke I he lan mata. Ai ko tunga ko ke lan mata ko tau siofi mo whatoka ngai. Ai wheunutaki ko ni ai mawanga lolo. Pea ko pata tau hiki me lan mata ke lanu ngenga. E toki wahe ai pa mo pure I ai utu ko ni upausa. Pea ai ngai whangatangata. Me ai ke lan mori. Ko taimi e tok whamalohi ai lahi a hono wahe. O toi hiki a ngeia e taim kona tau I he lanu ngenga ai. Pea ka pai a ka tunga tau hiki me lan mori ke lan kulkula. Ko e taimi au tau whakatolonga ai tunga ko ki ai lolo whalot whanua. O whatolonga ko hi kono wahe whi mau ke hoko atu ngai se vesi I se cholo. Tau pepe whamau inga ia whamau inga ai whi mau lolo ai Tongapawa, polisi, whanmahaki. E tamuta ala ke lan mata, ke lanu kulkula kataki. Pea me ai lewa ke lanu pulu, ai ko no roll back e ngai tutun whakalau, mai ngai whakatangata koe ke mau ngai iwi. Ko tunga tau ke ai I he ahau ni, kanga koe huhu koe ke kahau, e malawa pe ke hiki, pe holo, ai mau inga koe ai pensini pa mo ti solo I he review hono hoko mai. Kai mga tunga ngahi mea keke, hange koe contract ki, koe supply koe mi he source, ai a kono whafo mai koe Strait of Hormuz, koe ngahi news ki he tau, peo kei whawhainga maari e pe whearu aki koe tahi, pe whoki ki he tunga ko kai koe ai refinery, pa mga hipea ko ki hatau puri ki ai. E hoko atu pe hono waka I he pot ngā wepa mo task force, ai tō ngā whaka aho pa e hoko atu pe a hono update ato e ai media whaka wiki. Ke tō ngā ko kai, tau ke I he lan mata pe pa whawhia maari au pito ni tō taimin. Tau Faiongoongo pe I ha toi review ki he mau inga, ka tupe ki he mau mawhai whiunga ki nau toki o maha nau ngai Fakamatala whai kiki, matunga pe whatano pe mo Kautaha lolo. Mako e mea whawasi pe whakaki pa mai lolo, ko whisi o kia Kautaha tolu ai, ko e Exxon Mobil, ai ko Kautaha lolo lai taha I mamani, ko taha Amerika, ko e Total, pa mo Pacific Energy. Ko tongani o Kautaha pe ua, o ikai ke I heni a Exxon Mobil, ka oku whaitara no pa me Kautaha ko ia, na ia ngai whanga maari e mo ngai monu e malawa ke o mai ki tongan. Kiku la whai ki atu ai ngai tāno ko ia, ko uhi oku komersiale pa ku sensitive au pito. Ka ko whiwhahoka pe o ki ta whanga takata pe ngai mea koku mau whalot whanua, o whai whatano ke ngai whanga maari ma ke. Ko uhi ko al koe ma ke tiki e kaha u, ngan ngari e whawhanga maria I mai ai lolo a Amerika pa mo Venezuela. Ke maketi whamaman lahi. Pene pehe o totonu ke holo ai price koe ni lolo I he kahau. Ke tau iro pe koe kon ki mui tau ni, pe kato taim te waweanga, pe koe tānoen ke tau who'o. Ka kono whaata mai koe lolo ko Venezuela. Ai ku, I he tōngai o lahi au pito hange ko arepea. E iai ne ngahi e iai makato o ngai ke lahi au pito e lolo koe mamani pe holo ai mau inga koe lolo o I lalo I he panga te au ke barrel ai au mamawhangi I ahoni. Ai koe ngahi news whawhiwhia ia
ia koe whitiriu aki whamamanahi, ka mga hitara no mo Kautaha lolo mawa o koe ki Texas, ka wia ngai whanua state i mau i ngā pito, ia e ngā Kautaha laulo koe ni mamani. E koe ngai tāno koe iau whahoko pe taimini ka ku, ia e peki whainunga lerei, kia kahao, ka tau Faiongoongo pe ko hiuki ke tau pure, ka koe ngai tāno whahoko pe ko hi nā mahi noi ai kahau koe tau maonga lolo. Koe tanga taim koe ni whainga maari e ke whaatatu ke miti ake o mamu ngai whehui. Maina pe ke au os whauko hoko o mō whehui au kamata i a rak whehui me a love love. Malo e lau maari pa malo e report lirei we hoi minsta. Koe uki kamata pe behe mehe me konu ki hanga o mea mai aki ke te whakataha mo Kautaha lolo ke me Amerika ke nau hao ki tongai. Kau ia Eiki Palemia whoko tū lelei mo oni. Whakaha pia ia e tui e tene solowa me ala. Paka ngā lelei ia whakahau ke whetuna pa mhopure anga. Ke tau te siha option ni ta. Paka ngā pakapau e ikai. Pe taki taha e talamu. Di te uangea e api o Tufaki ke nau teu ki ai. Koe ki whehu pia ki Eiki Minsta a whanua, malo e ngā e la. Koe wai whehu i koe uhi koe tūnga koni wai ai ngahi lisi koni o ke hanga o whakahoko mai o mo ngahi savea koni ke pehe o tō mui e savea. Ke pehe ki ngahi rea koti o tangutu atu ia he o fitu wafi pe koe ofi ki ai. Koe uki whehui mai ho wakai koe ke hanga we kau minista ki mua na nau minista koe whehui i mahu ingai. Koe hanga we kakaina nau whai ngai ta wene fia o tangutu e mea lahi pia o ngā o mau ki ai koe hana mea e whai. Koe ke toki hapu koe kamata hake pa koe whunga we lelei pe pepe waha o tari ki ai. Koe mahu inga ki ilo ki ai kakai. Mal, ek ta Fakamatala nei ke tūnga se pui ngā he ko koe minister. Ai koe ngā koe na Fakamatala ne nai palo misko ni tau he aho te au. O whakatau mua pe ke solo vai o Palepalema koe ni. Pea koe tūnga e ui ai lahi koe ngā. Ai koe taimini una o silama whaile whakalelei ai koe te peke whaile e whaafe. Ai koe ne lama pe ko whaile whakalelei ha ngahi kole o lama le vai ke o mai. Koe ne nai na mau tari kabineti e kore e whangfutu. Ai koe lisi mo pau ke mai ke kabineti. Kana skola pe I Palemia ka paat ka tūnga ku lahi au pito mea ke mai ke kabineti tau pehe ko ha keisi te au tupu. Pa ai mo mau kabineti ma wahe pe ke whaia ke mea ko hiru. O ko mawhaia ki ai ko I kabineti. Ka koe tūnga koe lahi ngāwe pa mau palani pe koe tau whapaanga koe ka hoko mai. Pe hau pe ki ngatanga tau ka hao. Koe anga e mau palani me mau sio koe ki lahi ngāwe ngari au ki ai. Tonga pe whapalangi ease off him, Palepalema. He kai whuke tuku e tānaki mai mui e. A savea ia mo e tofi api koe ngahi kole. E hau ia he kai hau ia o ku lele ai potu ngāwe I spiti koe ni koe whaangi au pe savea he tau. Koe ki hivi pe whuke kui loto. Ko hono solowa anga o nei ko hono whakaata e kau savea e mitu. O au pe ka haa whainga mitu o puleanga na whio mao o whai savea. Ka ko mau fuafua ka paia e timi o taha, time taha ua. Ka whi mahina taha walu weu ton ke tuku hifo au pito e lahi e pa lele ke nomo. Ka paupi ke whai ngāwe ke Palepalema koe ni hangi kono whakahau ngai whakaatu I kakai koe te nā mātari ke ngāki call center ke waweange ngāwe pa awe kakau ofisa ke nau ngāwe ke haa taha pe ua pe tolu. Nā mātari ka whehu I haa taha I haa me. Koe ma on takai holo koni he ngahi wahenga o tokoni lahi ke mahino he kakai kele. Pa nau mahino e ngāwe potu ngāwe. Pa koe mea lahi nau whaka mahino na tolu ai ngāwe e nima koe mau whai. Koe ngāwe ke soloa Palepalema koe. Ka koe tari koe kakai mo oni au pito na tari na tolu ko hiko kei men wolo koe at system. Ai koe mau convert koe ke computer mo whai e ngāwe ke nganu koe whalahi tim same. Ko tui ati whi piloti e koe iaku. Ku foki ke no molo e ngahi mea koe whahau koe potu ngāwe. Whasi beba, whasi beba.
Ne ai foki ai lahi ngahi lisi ne kanselia ko hui ko ngahi lisi kau kai mori China ne pasi ne kai ko minister fonua ne saini ai pe ko ngahi lisi ko ya ko hame fai ki ai pa fa osipe hame o ko hoko ki ni mafa miliona na malu ya ke no ko ni matatoa ko ha tunga o foi project ko ya o ku lava ko het a project ko ya pe to o kakato ai foi me ko na me te ki o fa foke ni avio pe o keri tu la hoka pe hopo ko ya fa ton o sa please ko ya pangataha ko ki fe pe o ume ke ngahi lisi ya ku o ko fo ke tu nge pa ko o mai fo ki he kabineti ke nam ta ka ko lawe ko ka pe ke fa ho ko tau mo ko elisi I foi loto e tau to rupo ata leva ngahi lisi ya ke fa fo ki Maro la flapo e whihui mau inga. Ko e taim kou tau tōna noa ki he lau miliona mau inga ke whamala ala mo on e whamatara ko ia. Pea ko e lisi kou ke tuko aki o ki ai no ni ma wha miliona te tuki he pure ngau e si o koe tonga pāwa ki ni whamatala mai pe ki aha no pe he pe kai pa mga i mga tūnga koe si ai lisi ki ne toki whamala ala mai. Tonga pā si o. Thank you, Honourable Minister. So I'm not aware of any loan of that amount. Certainly we have some borrowings from the ANZ Bank, but they're nowhere near that amount. We have borrowed historically for our building in Matatoa that's paid down substantially, and we have been working diligently to reduce our overdraft, but at the current point in time it's nowhere near that amount of money. O kike all right love. Ke tuko aki ina no pure anga ke nima wha miliona. Ko fu mea lahi ka kike mea pehe. Ko whamatara to tonu ni o atu me pure anga pe mo si o Kautaha uhila o kike no pehe. O kia e no Kautaha ka kangi ko ne whamatala na malu ia ke langa I whare. Pe o nau lo Tongataha no koe ke NCT ka kike ofi ke panga koe na ke whamatala. Ai loi mea kon ke tuko aki pure anga. Whemau ke whamala ala heni o kike mea pehe koe loi. Te tau fok mai ka koe ka tau pāsi mai ka. Toi hau e taha, whainga maari e pe. Koe whiu I hoko o mai mihi kere a. Malo ki tau mawhainga maari, ko ki whiu pe akia ki he pot ngai kai kele. Se ka aki pa mai ohinga koe aku tuku hiwhai pa mi he pole tonua ke taha ni mai I ho mea tuku a ahi ki he utonu koe ki he wahenga ne kau I ho whamala ala. Koe pe mala. Kamati mo whanau mo whakalele au pito ki he tala noa. Ke mo mau whakalele e tala noa. O koe ke halau e o pore taha ni, koe lau he taimini ko pore tolu noa. Ai maulala taha e ko minimum. He kai ki ngofua ke resi taha pia tui lau he pore tolu noa. Koe resi e ngofua e. Pau whali o lispe ka kaya o pore taha ni manana to whaina ulanga. Ai whapa ke whare no fo anga. Ko tāno ka na mau whai, na mau whanonga, bato I mau whanonga whalele. Ko tala noa e ke kaha. Mo mantu na tau o si pore o no noa e, ngata anga koe. Nā mai ke taim na pehe puri anga e aho. Tau tuku hifo ke tolu noa ka tau to. Ko whihui e na mau tala noa matua kia me ngai wahenga. Whe ka pai ati ke tau mene tolu noa ka hoko mai. Pai ke toi laia kere ke o atu. Ke tau hao he kere te tau peku pau ke tau whakaukau ki hono lai. O wei o hinga te wala tau I hei ahoni o tofi mai ha tahani mai me apea tātāng koe tua pe tahani o mai tahani. O koe lau e au. Koe tala noe ne ke ka hau he koe hi koe pesete e ona kere ke whano no fo I koe he ngai api. Koe pesete le mai e ona koe api tuku hau I. Ain kou tau lo tonga whai ko hono wahe atu I taki pore tonu. Ka e au I ke tuonga he ka hau. E tu ko hi pa pe ke ha me ke fa ngo e ke tau mau me to kon pa ko pole lai ke ka ha u ka pa he kai ke ha ki konga kele he kai te ke lava ko langa ha fale pa pa ke ha kele mo ki fale pa ko ha le va e mo le amana ki he ko hi kai lava family fo ma po ka fitu ko me u tau no fo ko o amana ki e o ko ka o ko ka ga ia e fa ka wa pe pa me pa pange ko fisi e tai me e fi ma ke langa ha ngai fale ki o lunga ke no fo ai ka
kau kai koe tala noa totonu koe tala noa pe yo e kahau he na ai mai he ka kai ni he ngai wahenga ma ko whakau le wahe lo tonga ko tui ko havelu ko te mongi havelu tonga lisi e whanki api ai ko pori pe tani ulanga pe fale lai le wa lo ki fa mo fitu a ka no fa havelu na wilo na to ka ke tau wahe spesi ko fitinga fa hiva ai square kilometer ko tau no foi o to o pese te wa valu e ko square kilometer o ngai tu ko ke lava fa no tau no foi me ni mangia fa no pa ko ka hawi o tala mai he cho hazard map ya e ngai fitu ya e fa ngata ke te fa hawi ke ko tsunami mo sea level rise mo ngai wa na polo ki disaster ai to e holo hi foi la he square kilometer kilano ka ke tau wahe le he ka hawi he ke tau ya tau to ko ma ko tau fa na o ye te na fehu na to fehu da tau pe pe o fehu mau ki konga ke fa mau ki la bo o si fo ki ta min he tau pe he ke tolu no pe ka ko tala no e ka ha ka ko ke hala pe he ke o fehu ke alo ye tu si ha pe ta tan si la ye ai pe ke tolu no ka ta to ka ko fehu ki ka ha he tala no he ko alo tu ke mantu ko tau population pe se te fa ni ma wil tau ani ma fa ki la lo pe to ka kai wa no wa ta ko na tolu te na fa i fa ka kai ka po na lo tonga fa he ta min po lo tonga ek ko vea mau ki konga ke mau nofa ko lai apito ngai konga e tonga nusi vahe ko hi ka ko fewe ke ka Ngai me anga o e mahino mo aonga ke pole anga ke komsoni kono tau i ko e whaihala ko tu e taimini hanga ko ngai ongonga le astoko mai pe komsoni ko hoki to ani kau ngau e whatotolo ko i totolu mahino pe o ko ki kau ngatamake na ngau e te homa mo e kau whakawhisi ko ni te kau ngatamake la hange kau lahe au pita ngai ngau e pole anga o tuku tatari ke ko hana e whotutu o mo whai Ula ki pe ko whimau ke whamahino i ko e office ko e ni whawhepaki i he whaihala, Anti-Corruption Commission. Ko office tau taine whatatau ke lao. Pau ke pure i nau tauri me pure anga. Ula ki e. Ua, ko ngahi pore kok whe apa mo e office ko ia, ko ngahi mea motu ape ia. Ok mau whawhainga maria i patseti ki nau kore mai ki whakalahi i nau iwi ngā we. Kai hu whatonga i koe nau patseti koe nai kore mai koe mea ngā mahin pe ia me he tau ke tau. Ai i he mau sio o ku whainga maari pe ngā we ai pun ngā we. Neongo ia, koe sino koe ni i he ne tau taina o ku haa mai ki tō au ki ai ngahi whangata whaka ngā we. Ko tui maa koe ngai mea whaka personality pe koe mea whawang whaka ngā we pe kau ngā we koe i loto i ai. Ka koe mea komisiona o ke mau kau nau tō, ke kau noi pure a ngā ia ke nau mea. Koe mea tāke mo whatonga i, koe kau whakatotolo, koe kau whakatotolo pe ia me kau ofisa e polisi o nau alu o se kon ki he komsoni, o ngā oi whakatotolo ai. Pea i ne tōko e aho ni o kwhaisio ki he lao, nā lava ke whamawhai ki nau tolu, ke iai peha nau ngahi mawhai whakatotolo. O hange koe ngahi mawhai whakatotolo ko i he polisi. Ke lava o atu ngahi whai ki he keisi u ke ngahi tukuaki u hoko. I he wāwha ngāo pe ia i loto i a nau tolu. Ka me he tawhako ni polisi, o maupopo ke nau tolu. Puka uhi ngai ku whakatahi komisiona. Ke transfer ni e ka polisi ke nau tokoni ke ngā we. Nau alim nau tolu o whatotolo mai me ta whakoi ni ai komisiona whawhepaki ko ni whaihala. O ke tau whaamwhak ke hoko mea pehen. Ka kei pe ngahi uhinga o ke lau whai ki au te taimini. E ose ngahi whatotoro me ngā ue ka ki nau tolu pe tok mahino mai tō ngā totonu kou ki ai. Ka me he tawhako ni pure anga mau popo whiwheka ki ngā ue koe ai komisiona pa moene ngahi tūtūni. Ka koe mea wha office pe e nia anau tolu ki nau tok wheteki mai. Ki koe me ki tau kau noai. Pea whatatau ki he lau o ku whainga maari pe ia. Ka whai sio ke whakaibia e ngā hoe. A ki hono whatolahi nā tolu.
Pana os whaho mai pe ke kapneti pa whaho no wakai. Ai ngai wharere ke lao ke te tau tai nange pa mo whaingo fuange ai ngā ue ai office koe ni. Mono ko ia whahua te homo hu ko ni ko ia tāwaru. Te whalearea. O ka pau tau whemau ke mga tuunga ngai mono I ngai hi whiririu a koe ni hangoi whaafisi koe toko tolu. Whemau ke kakato ai ngā ue koe ki aipa tau toksi o lewa koe hai lau ke wharere. Kau ku atape ko uhi ko tuka ni pore anga mo popo kakato ki ai. Pea I he time ta tau pe na was fitu take au ki Transparency International. Ai koe TI. O ke chapter maybe lahi ufonua I Pasifiki o ke na u chapter. Ko tongan pe ki ka chapter ai. Koe Transparency International o ko na tol una o mai global standard. Tuke ngai lao pa mo ngai sino pure lelei ko ta ma wharo fonua kau ki ha sino tau taina me ta wha koe ni te nau siofi mo sivi ai ngā ue au sino koe ia. O hangi ka Transparency International o nau whawhi loa ki mo ki nau tolu I he maina ko osi kau ke wha am ki fo tu ai nau chapter pe ko ha sino pe he tongan e tu ata ia me ngā pure anga koe sino tau taina. Ke nau hanga siofi ka ngata pe ai ngā ue koe ni pure anga ka koe tau taina ma ngā koe ni kakai. Kau ia ngā hinga au ki pure rei whai ngā au ki ai. Ka koe mea koe ni, nei ki ke tau whaam ke hoko, ka koe ni hoko. O ku whai pe ngā au ka mau wha atu I pe a tau taina sino koe ni me pure anga. Te mau pōpō pe ka pati nau kore mai ka koe mea e komisiona. Malo pito Eiki Palemia. Eiki Palemia, ni anga e tau whanong koe ke he tatongi koe tau lolo koe ke he ongo Kautaha koe ni. Ko wanga whanongo ne ka mata ke contract. Pa ko hiki hake koe lolo ko hinga koe tau mo mea pehepa na au lewa o keke to contract ka ai whaka daily pa koe ha. Pa konu te whoke contract. Maho ko hinga koe ui koe, maho koe mea kusio koe kakai koe whanua koe tai mini lahi taha koe mea koe nau hoha agi ai koe hiki koe lolo. Koe ho mea mai koe o ku whoki koe contracti mo ongo Kautaha. O wai ha whainga maarie Eiki Palemia e te ki holo hifo e lolo me he tūnga totongi lolo koe ki moa. Koe tonu glau pe kai. Malo lala, ange pe glau koe mea koe niu pure ki ai pure mawhai whiunga, competent authority. Kau hange pe koe tau sio koe ki hangai wha ilunga lelei. O kau hiki koe me spot ki contract I wha ilunga lelei. Ka te tau tō lava pe o whapapau I ngahi mea koe ia hiri nao whetano aki pa moe u Kautaha. Ko hi hange koe nau kore koe ke hiki pe sete au. Na tau tai pita toni manoa ko uhi ko tau sio ke mamari ni aloha ke oa fuwe sia ka kai whanua. Ko ni tau toni manoa ia ki whailonga e mahalo ki ke whimau ke te aru ki olunga. Te tau sio lewa koe haa whaunga ke whawhoki mai ai sevingi pe tā whawhoki ai mo ua koe a tau tolu koe ki o Kautaha. Ai koe ngahi whetano a koe ia tene hanga o purei ai vāwe pa moe tuai ai hiki, moe lahi hiki, pe hiki pe ho. Ka holo, pe holo sisi, pe holo lahi, ka koe ngahi mea koe iau whai tāno ki ai kikiu lava whapapau ia ko hiu tiki ki taimi ke whapapau mea koe ia. Ka mooni mea ke lau ki ai. Kau hiki koe me spot ki contract e whai ngarere. Kore koe ki hoko ua te peo ki whiui kai o te whoki mai ka ai. Mā koe taimu ena ai koe ai lao ko seatbelt ne kau toko tahani he kau awareness ke ta whako ia pa nau eke whiui ko hamu ke kau ai ai sea mui he seatbelt pa koe tari mai ke au koe nau sio ke whawha kau ke mui koe mea lere. Hango koe pick-up trucks pa moi Hilux. Ko hinga ko whiui atu koe nu kamata ke ai kau re kau nau lawea. I he tangutu koe mui koe I he whanki merere koe ni. Kau sio pepa waha taimi ke tau ki sio ai ke seatbelt mui mo aha ki whakau ki he hekai mui ko lope ko Hawaii. O pau ke nau heka he whariki, mau ka muha mua ai.
na ka mea ke sio e wharearea, mo pure anga ke tawhako ni e ko iro. O siai pe u taimu whai ko ha akapulu po ka net polo ko tui mui u alpe ke nau piki pe tawhaki. Ka ko unga po ai kia tu ki nai tala no e taimu ko ia e pau pe alme sia mua ke sia mui mo ala pe ki mui au pito ke mui veni na ko taimi ene kon mata ke lave tau totu. Malona la. Teu token ke mi sta transporti ke mane Fakamatala. Ko foi la ko ni na e whakapasia he taim pe ko na o whakawhatonga o ki mua. Ko kumana tu pe ko ki ai na pepe he whare ki tau kamata mamari pe me mua. Pe tau toki hoko at ki mui o ku kawai pa moe se koe pepe. Mahinu pe whoka mui ia koe tau wha amu whoki ke pehe ka ku i kai ke malawa. I he mea koto toa pe. Aia koe foi heka koe bui koe he veni, koe foi talanoa whaingata, halafononga whaingata. E mālohi mau pe a emotional e kakai koe nau i whapaanga. Koe tau ngahi whatongia ki he kawenga whafonua koe. O whetuktuku kakaia he lori pau ki e pau ke whakaulu e kakai ke tau tui. O tau whaamu ke whahaufi maru e kakai. Ka na e foi lau maria ko ia tamina whapasa e foi lau ke ka matang pe le tamua na o hake pe pa moe tokanga i kina e heka ko ni mui o kei tu whainga whatu tamak pe ia ka ku ngahi ko hala whanonga ko ki ai o whainga fua pe ia ke hik ni mai o whakapasa ka koe longa alahi en pe moe whanua o papeke tau whanonga whataha me kakai e koe tau langa whanua te tau whanonga whataha pe me kakai ngahi mea tau whakaam koe tau halapure anga pe me kakai ke tanu e moe ka koe tau iwi o kui heni mai a koe e papeke ke whakaukau ke whakamari e ngai whakaukau ka koe tunga whapapoto kou ta e koe taimini o tau whakaam ke lau i momui ka koe e papeke ke tau awhanga tuku pe ki he public consultation ko hae lau e kakai, ko hae tuunga uivi e kakai, pe mo e tuunga whapoto ko e whaitotoni. Maro ki mista. Koe tāna ke peki ai, koe tau le lahi koe ni halapure angau i he whanoa ni manoa whitinoa. Ka pau ki ke whamalohi e heka koe mui koe i he lori. I malau peki tau whangatangata e u lori kou heka pehe. Ke o te nau lele lahi ko ui ke whasisi e wesi au katoha ta. Kaukau mea koe nao no whakaukau i. Ange peko mea koe ni e minista. I malawa peke aiga e kei tutun pe ai whare a rea hono hiki ni mai lau koe au ka pau e ai. Ange peko ngahi tau te paanga. Koe le lahi pa mo tui le tāna e lahi whakhono. Area i hinai whahu mai e tau te a iau ku fuma mawhai ki he nihi kon totongi mo ua koe i motu. Pau mantu koe whawhoko ha paina ni whahuki holoki. Ai tau te a koe ki le tā mea koe ia. Au kau ia hono whakaukau i a lao pehe ki ka au. Ka pate ta whahu mai mua tau te mamafa. Ka whawhonga pe te nau te holoki tau te a koe ia pani te hanga peo whawawai. Whawai vai ai malohi koe ni tutu ni koe i koe safety koe ni kakai. Son. Malo e Palemia koe. Ta hoka te mua ke whaki mai ki he talanoa ki he lolo. Ko no hinga ania ku aloha ke taiminia pa anga e tolu senite ni manoa ki he lita. Ka koe unga penia ko nea ume koe kuto hiki e sete ni manoa ai ngahi Kautaha no o mai koe nau lolo. Ko te mo tu uta he wafu e nau landed cost. Pea toki hiri whaki ai e tute ai pure anga. E iai haki i whakasi isi e tute ka ne lawa holoki ai fo i tupu hawa kon koe alolonga ngari koe tute kune hanga hiki ki olunga hiki kone aloloia hiki katoa au ki he mea kai pia moe uhila moe vai moe veve katoa worldwide e national disaster in the pandemic in the economic crisis koe palemba whamaman lahe nia panga pia ku hiki ai mea kotoa pensini hiki moe tunga wanga koe mea ita he tokangi gai pia kia ha tokanga e pure anga
ke ia ki hiki peseti e noa, cost of living allowance, kola. E ku hiki koni ai pensinia, we sia katoa kai ke lawa ki wahenga ia ai pule anga fua katoa e mea. Nau ia haki way forward e kola, pe ne COVID tahi wa ne stimulus package, ne pangano noa miliona ne o mai, ke ne toko ni i sektoa Kautaha. Toko ni e ngā whapure anga, ngoi ko taki mamata. E ue sia katoa ai pisinisia i tongani mo anga i nofua ai tonga, e koe ke tau lava ho tau wahenga, e kone hiki kone alolo, ue sia katoa i nofua anga ia. Koe e ke pepe ka hai way forward a ngā ue kua whai. Kene toko ni ke tau tolu pau toki hoko atu more more. Marosa, ura ki pe koe tute koe mea wholope. Tiki ki ahari riu ki tute, koe tute pe koe he tau e hongo fulko o si koe e pe ki deri koe ahoni. Ua ki ai koe tute, koe pangu tānak me ai, koe ia o totongi a ke tanu hala mo whalmahaki mo waheng koe kahu, ngā whapureanga. Aia koe, mea koe ni te tau whahoko koe he lana mata, e ki whahala ki ai. Te tau toki sio ki ai, e taim kuk tau hike me lan mata ki lan wingenga lan mod lan kukula. E ki tau wahinoa e pe ahon te ki wesia whanua ia o whatatau ki mea koe te tau malawa he kaha o ka pau te tau hiki me lan mata ki he ngā me lan modi me kukula. O lotonga whao e ngahi palan ki mea koe na, o whaiwhenga o aki pia mo panke mamani, panke ADP, ki stimulus package, o lotonga fua he tai mini he kau statistika mo kau ngā wha ekonomika ai lahi wesia ko uhi tau whinga i ke tāke ti toko ni ke ni iko wesia ngō fua. O mau lotonga whātau ngai ko ni iko wesia ngō fua ko kau nofu i motu ko kau tautai ko diesel mo benzini ai al tahi e au kotoa. Ko e puna whawa puna o lotonga pas he lultai ke ia e fuel surcharge ko iko hiki lolo kai ki ke tānake ke tiki te koe whewholau ak whalot whanua. Ko ngai mea ko ia tō ni pure anga, ko uhi pau ke hoko mea ko ia, ko kike pa tau whi mau ke mawhasia kakai, he ko uhi ko mahau ke kamata anga pe ai hiki pe set ni mana o ki tau ino. He ko mea ko ia pure maman ki ai, ko mea market force o kike tia tau iwi tau toke tau tau off. Ko tau whenga pe ke whasisi ai nunu a COVID hiki ko ni lolo, ka koe kola, nei kau mea koe hono whakaukau i rotonga whai tā noa pa mui patseti e hu mai patset fo au. Ka koe tau whaamu foki ke au ki ai ko ka mata ke holo hifo e ngahi impact koe ni me he tau koe ni i Iran pa mui no tapu ni koe ni Strait of Hormuz. Koe anga pene tau toka teu ka koe ngahi palan hang koe mea koe neo ke fotu mai. Upe kau tu ia uia ki he whetu na moe palani lanu kala lanu mata ko ni wako tau lotonga whanonga he kai ke tau e kau tu ia uia Eiki Palemia he kai ke tau tono no tau ria ku o si toka mua o palani. Ko me ko toka ngaki ai e hike cost o e lolo pea i kai ngatai ko e timani e si he kai te lawa tangata tonga ai o whakatau e pangani manoa manalita pea hongo fulu e mauai. E holo fie mau ia, ka e kaka mau inga pa ngaki o lunga, ke inga pia whakatara noa, ke kau iho palani ngā oe. Bea mai tui lahi he kai ki tau tono unu tau tō. Koe whia e whakapuna tai mini ki wawa una tamai e takiama, pangano ngeau one way. Takiama pia o kei puna pangano ngeau. Mau aluwaka, koe ta pia o kei puna hano ngeau tu maari e. Kai ke, ia tu ngā, ka koe teo ka ngā pia, mono ua, koe ku kore a kuia e Palemia ke ki awhi atoi pe ke Eiki Minister whanua. Ko whia o pito e whia whini na Eiki Minister na ku pole he wheitu una pe au tala pa o pe au statasi he Facebook a tau pe rei me tofua a whina ngalo atu pou ki a puanga tau ke mea mai o heka he sea ko ne whakatontonu mo ne ofa no kakai. A honi ku ke tala mai ia keise fitu afe valu afe ika ke lava veteki. Pea tala mai me fo ifika, ko e lahi u api o ku te kei tō maka. Ko tuia uia ke fitu afe kona, o ke tolu afe iai, o ke se mau i ke tō maka. Ko e whakatonu tonu ai hala na e hoko whakapepa. Ko e mea ia ko ia, o ke te se mau hatahe ke aluo fua fu maka.
o liliu e tu uni na ne fai e hala ki loto pe ko hala ia me e kaungawe ko kore te feitu una ta ki fasisi ma tai mige ke nofu he ofisi tari launga kono hinga ko feitu una peta te ke lava fai tu uni ai monoa to o mo ho ka ofisa CEO kautare kita ko na tolu pe na seti CV pe fakaton tonu CV pe mo te fakamaka e tau CV ke na tu no fo me tu apui pui ka o atu hata ha mehe no mehe attention yare ka fare i loea me ai he ko ki na tolu te na i lo ai fai hala pa na fasi isi e mole o te alwe ki fare hopo he more tu hawe kakai ta whakano no pe loto heni whakaloto whare ko kore atu pe ko tohina e tiri watu i sanuari e sane fifita Februari maasi ko e presidente ke osi te ke tari mai whai tohia go ia ki he komiti tari launga me feitu una pe me feitu una e Palemia tohia ua goa me ka ko te ke tari mai aho te au go ia ko stiri wa mai pe mai ki heni te ke tari mai me tohi go ia ko unga pe ko tau plani aho te au ke whakahoko mu ke tau tuu i he Tufaki ko ia ke whakatontone ngai umea ke kere malo ko ngai mama pe alu ki ate ko me ko lu mau fe ke fata ko me fui te fai tutu ka ke be ko me te mau ngau e mau ngai fa le ka ko Tufaki ki he ngai me ka na fe hala ki mo e ha pe lai ni o mai ki ka ko fu pe kloko nu fai ke tala no ko pau ke to hangi ko talano ne nai mo tuku mai ata fa banga ko mai ma ko le patset ko tu ka pa te fa press conference be ni september ta ka e ke te ke me ko fi ke to ha me ai ke pile kos ko case ko na ke talano ke ko ma take very seriously e ngai mo ma wa me ngai lau hia pa ne tu be na fa investigation ni ke ngai case be ai bu ngai case ya o mai fa investigation ni ke se tolo fa le e ko ngai me ko ha mai me fai le ko wa mau va lao feng fo tu te min os mau lo ya u o fa me ke fa ka lo ya ka lava e ku na to kon la ya pito ke me no ke tan no ke no sivi ngai pe pa pa ko mai ke fai e tutu ka ko wa ka no filta me ke na masio me ka ko tuai ka ko tangi ke alwi ke ka ngawe call center ka tu ko tai mi ke me ke tano ke usivi fa le ngai ko le mo sio ga ngai me lao ngai ka kai ave ke tai mi ke sio ga nam to ke fa se to ka ta de fino ke me go ne dispute resolution mo sio ke ngai complain ka sabe ke si ta to tano ke o si ki lo ange me ai ene normal so ko tana ke pe ki ko ne lista fon na tani ka mte ti ke tana ke ni komiti ai CEO ko ni ki PSC ko hi ko ngai launga ka pau ke hane filave pa mo ka ngau ko po ngawe o ke PSC o ke mo ngai fonga ke fa tonton ki na tolu fa tatau ke la ko PSC ai ko ma ko tana ke pe ke mena ke to kan ke ai ke to pui fa totolo ele be ta ha ko Palemia pe ko fatonga i la ya pite ka kai no fenga alu ki muri ku minga awe pa la pe me ka uta nga we tongan pe ko fe ui pe ku ya na fa nga foto tu e pranga fe tu na ke ka kai kon ko si ma na nga we tongani pa mo tu nga ko na u fu fa fa pe me ni o ke ha fa nga fonga e lava ke na nga we i lo tongani pero fe bebe ko ai fa inga foto tu te ki ulave i heta ngoi press conference ko ai fa inga si o loto ke maanga mo uiga ngai family lor tonga pe hange ko ni ka ba te tau wakai ki ngai halai tongani mo wawao o ko fonu e ka kai ai fa market tau de vit flight mo tona ko ke lava ya uta ko alo gen ki fe me mahina ni ono ko pe ke we ha fa inga foto tu e pure nga ke mo fa ko yang si kakawa kakai porque la bauta ki muri papa uia foto tu pe fa veta ka ko e ke be uia fa nga foto tu ke si to ni ka kai fa nga ta ia pe ko ki fe uia ba mi
Urua kipe koe tokoni koe ki he ngahi businessi iki na ia whoke tokoni he pureanga ko osi ai tono miliona ke ngahi no. Na whihia e pokama ko ia I he whaape ia panke e whalalaka pia moe pot ngau e panga, moe office panga. Ko hiko ngahi tutu uni koe ni ai procurement ni pa moe whatongia koe ni a wharepaanga o whiahanga ia mo ka venga koe nei tukana tolu. Pia nei tutuni ka pneti ke to o ave ki he panke whalalaka, ko hiko whatongia to ton pe panke. Neongo ku kia ngahi tutuni whangawe a panke ka koe tamo ngawe paanga ke whawhainga maari ke kakai koe nau whima ke whaiwi ai. Ua ki ai neo siai pe a palani pa moe panke pure ke whae pokama koe loan guarantee. Ai koe loan guarantee tene hanga ea o tāpune o tāpune foi matawai koe whahaa koe ai businessi ko ki ai haane tau pehepeo ki ke lahi ne collateral o pa moe malui. Pa moe ni ihi koe ni o ku vai pe nau tunga wha businessi ka nau lava pe o no. Ai koe tamu ai e loan guarantee wha fo mai mi he panke pure ai koe ngāwe pa moe World Bank pe koe ATP ngā rea. Ke hiki hake ni ihi koe o tō lalo he criteria koe no e lava ke hika ki nau tolu he guarantee koe pure anga ke nau lava hu he no. Koe ngai business lahi o ku toko ni I he pokama koe ni. It's a financial instrument. Ka koe ne tamu a ke whai ai businessi ke lava o business ko ke lava kamata o kamata. Pea nau kamata o tāno pa whiawhia ai panke, whiawhia ai businessi, pa whiawhia pure anga ko I ngā whakalahi lewa o Kautaha ko tātuku hao koe ke pure anga. Ai koe ngahi ngau e ko ku whahoko koe ke he o businessi, na e whihia pa whaingata ia e pure anga ko hiri ka koe ni mauhanga o kumhanga I whaunga ke tukuange kai ngau e pa anga toko ni mo whiawhia ai o business ko whaingata ia. Me ta wha koe ni ai ngowe, koe tānaket pe ni ngai whataha rei koe nei whahoko koe Amerika. Nau lava o tāno pa mo whahoko ai whataha mau inga pa mo komisiona ngoue a Texas. Ko Texas koe whonua lahia I Amerika o ku lahi apito nau ngoue pa ku iloa apito ngahi ranch koe I ai. I he tawhaki koe ai ngoue. Koe komisiona koe ni o pure ia ki he kau ngoue e tolu kilu tupu. Toko lahiang e nau kau ngoue I he whonuan, e he kakai koe whonuan. Ta koe kau ngoue koe ia, koe nau rancha nau tolu e ka ia lau wafe, lau kilu. Koe King Ranch, koe Kautaha Laitahai, koe nau eka nau tau over he taha miliona. Ai koe kakai na mau tāno koe mau iai. Pea o ku whiawhia pito e komisiona ke toko ni ki tau tolu I he tawha koe ni hono o mai ai mea toko ni o ku mouirerei ki he uapiako. Ai ko hono whai ai I he uapiako ai ungoi Vestapolo mo mea pehe koe whai moa mo mea koe ia. Ke to'o e mui whawhalala ko uhike whasisi I ai e tau importe u koloa koe me tupurea. Iwa lai taha ai moa ko o mai ki tonga ni o importia me Amerika I he lau hongo full miliona. Ka pai lau peo whatu whalot whanua ka panko I ai ki te arui I tō pureanga I nofu pe o piro e tau kakai whanuan. Ai koe ngahi paranuma ngahi whakakau pehe whahoko ki he ngowe. O au ki he mista ngowe teke ke ne mea I mea koni ko tārato. E nā mau tok tā mai pe aneu. Pau teke ke whai hano whai hoko toki ai ek mista koe ki ngowe tongani pa moe komisiona ngowe ko Texas ai o ku loto le rei ke whai whenga e aki. Te whoki ki he ngahi teknolosia ngā mau ki he ngowe e ala tokoni ki he ngāwe koe ne tau kakai e whanua. Koe workforce development o kau e me mau inga pito.
Nai tok whamaoni kapneti, ne tari kapneti, tau whamaoni ki he talite ke tari ngahi pureanga mo a pea koko i he Asia Pasifiki ai accreditation ko Tonga. Ai koe mea reren ko hinga e toko nia ki he tai miko ku awe tau ki pepa koe mi Tonga o kum ngau i tō pureanga o au ki Asia pa mo New Zealand mo Australia pa toi whaofi angi ngau ai tau pot ngau e TNQAP pa mo e NZQP. Ai koe i Nusira pa mo Australia. Pa e taim tatau pe whai popo pa mga whaofi a pureanga pa mo e mo se asi i lavlavu. E ukiai nau pokalama ki ono a koi. Ai a koi ai kau tuku ako pa pehefo ki he ni ihi o kike nau mau ngā aue ke mau ha nau ngahi certificate mo connect nau toki ngahi ngaue anga te nau investi Tonga ka o e more ki nau toki tō pore anga. Au kia ngā Kautaha i Amerika te nau hanga whanga wei ai ni ihi ko mau certificate me ngahi ako ko ia i Tongani. Peko mahi noik na os whamoni he lisi he office kona roi kou. Peko whatoko lahi ngai ngāwe ko ia ko uhi kono develop a workforce mo whanga wei ai hako tupu koe whanua ke maha na ngāwe. Whaloto whanua ka ewe mona e nau whainga maari ki tō pureanga. Pe taim tatau peo ke ai mo ngāwe pureanga ki he tourism mo takmawata. Ki tau te whito ki ta whakoe ai blue economy pa mo ecotourism. Whai ngau whaofi pa mo takmamata ki ta whakoe ki ono malu i ta potahi. Pa mo ngahi whainga maari ke mau ngāwe ai nihi koni motu te nau lava pe o vahe me ono malu i ta potahi. Ai e kono whakalahi ni ngāwe koe na oskamata mai pureanga ki he SMA. Koe tau mua whoki ke lahiange pa angau tau mau me hono malu i ana tula, me he pa angau tau mau me hono tamate i ana tula. Ai koe tauta i whoki, koe to. Pea alpe taimi mo e holo hifo tau stoka. O hange koe taimi koe nei tūtu uni ai tupau wha ki he tofua a, ki hono mau mea tokon koe me tofua a, i he tahiwa fitu wālu. Nei kawa tonga he fuafua whanua i mamani ke tau hoko koe Whale Sanctuary o malu i tofua a. Pea tau mafuri rewa me he mau mea tokon me tofua a ki he tau mau economic he tourism takmamata me tofua a. Koe ngai monu koe o mau koe i he takmamata a honi koe ui kono ta ofi. A hono to'o koe me natula me kohiri. Ai koe wha amu ke tau toe lele yange i hono purei pa hono lewa i lelei ai tau koloa whakanatula ku whemau ki tau maru. Pa ku whaamu mo ngai paran kun whahoko e au peki hatu unga ku wahe tau kakai me hono malui. Ko hinga e aloanga tonga toi mana koang he tak mamata. Pa ku whemau i ki tau malui ai tau tak mamata mo tau atakai. Ka koe kakai ko te nau malui, koe kakai tonga te nau hanga malui. Ai tau atakai pa te nau wahe me no malui. Ai ko ngahi system ko ia o sa hoko peito o poreang. Pa ka pau te mo meat ki o whanua ko Tahiti, ko Palau. Koe nau kakai pe wha ngā wei ke malui atakai ko ia. Pa hoko rewa atakai ko ia ka whitu manakoa ke Kautak mamata. Pa ilonga i hono tuaki koe ni a Tonga. Ta whatata pe ki he mamata tofa. I he mawholaut koe ki Texisi. Mahau o si whamoon mai toko tahau pe toko wano. O nau whihau nau toki Tonga ni koe uhi koe matu uaki. Ai maa mo asansan mo whawho ofa koe tau atakai mo whakatofua. Aia koe kia te au i kai lava ke tau tamatei ana tula pe tau toi tu waki pe tau whawho ofa i he taim tatau. Whimau ke tau whiri. Pea koe ngahi palan koe ni pureanga te tau whiri ai maa hao pea mo maalahi atu tau atakai pai au lewa tau tak mamata tau toi ta whakoia. E ko iko tak mamata anga mahi ni, ange ko Fisi, ko Vanuatu, ko Tahiti, o nau whawhalala pe ke ngai ho te re mo atakai. Kau tiki ia whanua tene hanga o hake o no malu iko ne atakai.
pa koe ki niche market ia he ecotourism te tau lava o ngau a ki Tonga pa whainga maari ko uhiuk te keke food develop. Pa ngai pala ni uk wha am ke pehe pa Alwhata pe pa mai 2050 Pacific Plan ko ni ai forum mu pa na as wha hope mea ko ni i he TST e wha wanotok ni ma. Ai koe ngai palan ko ia tene hanga o mai ngai whainga maari wha o. O wha fo mai i he tak mamata. Ai koe toko ne peki o whihui. Ko ngai palan ko ni ku ia wha am tene hanga whai viai. Pa mo mai hanga ngau fo o ke kakai whanua. Ki veho ipe ke ek minister mo ui ko whanga maari ko o kui e nei ka hoa kawa mei liku. Mai no pe ko mei osea e peleria ka tau hokat ki me pe a sune ka koe tai mau inge hono alea i koe e patseti. Pak mai no pe o kau e pot ngai mo ui e pot ngai mau inga o pito pa ko hi ko e mohu ko ia hono ngahi whatongia o ku lahi au pito ngai tokon mi tō preanga ki hono whakaivia e tau potonga we. Ka koe tau wakai ki ngai mea konu hoko ko ni koe i he roho tau atakai ka pau e hoko hoko taipe e pau pe ia ia tolo i ka kau matao tau te nau whalau mai pe koe hae whainga mea ko ia pe kai ki ngā tai hange koe holomuia Amerika me ko ngalahi ne ngai tokoni o whawhau mai Kautaha ngai pura Fakataha koe hanai o ku ha whakotukutu pe ko ha palani e whitu una mo pot ngā we pe ko ha i he pateti ko ia e whai hono alea i ko hiki ha ngahi mea pe e hoko ke lawe pe ke whakapapau i oko ke whai pe hono toka ngai kina ai ngahi ta whaaki mahu inga au pito i he tokanga ko ia whai ki mo ui a kakai malo. Paula tu korbe hu Fakatapu ke whai mea ki tānoa pe ke ngai mea koe neu ke toa ngai. Iyo hake pe ko whai ngā pot ngā ua pe e pau tau sio ke ta whake infrastructure pa tau sio pe ke workforce e ka tau sio ngai ta whake pe he te nau lava rewa whetokoni ake o mawai tau pe he ha pot ngā ua unau to e sayang e nau whako whatongia. E ta whako infrastructure hange pe ko moi loina tau ki tānoa nai ke tāla si senda pa ko lere whoke ngā ko ke whotu e whare maki o wawau. Kau mai ai ngau ke whare mahaki e ua. O sio ke ngai ta whaki pe he. Ko mea mau inga whukia he ni e sai ia tau kau ngau e. Kau toi sai ke toi ha wheitu ke nau ngau e ok sai. Pa ta whakon koe ngi ko tau whaasio koe ke kau ngau e. Au mahu ngau pito ke oangi ha whainga maari ke nau te o ai. Mahi nau te me whainga maari e koe e ala alua e tō tahai koe ia. Kau pate tau hapu, puke a tau tolo, whanau no whasisi e nei lo. Ai koe ngai mea ia o paure ke whasio a put ngau, ke whasio ke CEO mo mea. Ke succession planning, mo sio kono build capacity, at the same time recognizing e ia ko ngai e nau tolo. Te nau whi au nau tolo ki mōli. E koe tau ngau koni, o ku kamata hoke langa e tau nursing school. Ai koe whakau kau e ke au ke taimi me toko te au o graduate mai me nursing school. Lava pe kau alu ki mori ke to la fe unga pe ke nau ke whakakakai ke nau ke whakanesi e tau ngahi wheitu ko ni au whi mau hange koe ngahi whare maha ki i motu kau mai ngai kliniki mo wala mea pe koe mea mau inga taha ia he ni taimi ko koe iai koe hatau specialist e ngai tawa koe ia koe waa koe pia mo ngahi sino i muri hange koe lau ke hange ngahi specialist Wai ngai ta whaki koe ki tau ma. Whe mau reo ki whe mai noa ki mo ngā au mo nau tolu. Ai taimi te nau ala lawa e o hau. O nau hanga compliment, pe supplement, ai tau ilo ko he ni ki na ma toko ni ke tau pehe pe koe whakamohe, pe koe mea ki hea ke te, pe koe wala mea pehe. Ai o whawhiwhia he tau he pot ngā e nau relationship o nau wā mo ngā hisino ko ni o lawai o whakapolkarama o kau mai nau tolu ia e whahako whatongia koe ai potu ngā we. Ka ukai ke pehe to pe o ku taitano whenga i ta whaaki mo nau palani mo nau whenga o aki o mahinu. Ka me mahinga he ni whenga pot ngā e tai ni mi ke whakalele e whare ta whaaki lawa e ta wha koe o ni pe koe pia mo hip mo wala mea pehe ai tui lahe wito tau kai ngā ku wha palpare mai tui pe ko hip pa whenga ko ni ngā ko ni whenga a kia pia mo ses mamu ngā
ke lava o au ka tuunga o sai whiunga ke lava pe e ngai whai tō ko ia i tongan. E whainga tai alahi, e toko lahi ia, e whainga maa pe ni. E koe mea mawinga ia ko lau ke ai. E mawinga koe partnership, mawinga koe ai whinga o e aki. Mo ngai hoa ngau e ke he o wiei e nau, tau bebe nau, mea te nau ala toko nia i tuke he skills, nau lava o toko ni whakapaanga pe whaka equipment ni mo wala mea pe. O ku mahoinga mahalo ke mo apo tol kon Faiongoongo. I he weekend ni ke mo ki whamamafa ki e huhu malui. E koe whainga maari inge whaatano. Kaui he mea ngā ue, potu ngā ue mahoinga taha ki hono whakasisi ai palparema he kahau. O palparema e whae huhu malui he ni, hange he tau invest i he kahau ke sisi ai palparema. Sisi ai mo ngai whakamore associate pa mo ngai kansa mo mea. E lava ia o ta ofi he taini. Pako kore pia ka mo tolu ke mo ki i tata noa ki o tau ka inga he ta whako ia. E runa lava i o toi toko lahi ai mo lava i o ia nau tolu ko whehu i nau mai o whahatara noa. Ko inga pia ke lava ma mahino hange ko rane nai. E mahu inga koe ni o whai koe ni o immunization Wahal te ngata be lahi penga I mea ka ko public to get whehu I ma ke hai. Happy to answer. Ki whehu pe tā pare me pau si lava. Koe tau taktaha pingo mo o si pe pa tau lava. O marola tu mua e mea koe nake mea mai ki Kaungo'o Tau te whitu ke mea koe I Texisi. Koe ki kore pe nia pe te ke kore ato e pe mua a tenga I mori. Whanua whako ina meria nau mori. Ke tau lava mua o mai ki tongani. Mo taha koe nau ungahi mea ngā ue, ngō ue. Mo tau te whitu ke no whana koe ni whana vāe ngō ue. Unau lava pe nau kalakalasi. Ka pao ta patolo pe safa. Whana I pe ake whaito. Ke ta patolo pa mate to ngā. Ka unga pe ke kore pe. Na si toko ni mega mautolo me minsta he ngō ue. Koe taha pe ki tau rek pe ki whakaspi nei minsta tang mamata. Minsta malo ngā lahi koe ki he hala. Ka koe ki kore pe taha koe mau hoha koe ui koe whonga koe awe laiseni koe ki he kau mata tofu a. Ka tuwite ke kau muri. Pea mau toki whae ki whatotolo, o koe ki hawa silinik to ngani. Koe tau koe ko osi, na deposit ka totongi to tau taha ki mu, koe ki hapi pangai hau to ngani. Koe fo I hala tahape kwa umwe ki heni, pa koe ka tau pangai mau heni. Ki wheo I pe taha, e lawa nei ki mu te whaki whakau kau, toi heka whoko ki he waka, kau muri, eke koe ai pe ko whesiri ni, pe toki heka he waka. Wanga mene ki whakau kau, ke whakapapau o totongi ha tuku hau. Kai e ngisa. Koe fo inoa ko toa pe kangpe ki kore atu moe ngau koe, moe whangi hala koe ni mista ke ki, nai fo ki mena ke ki wholau atu koe, ani koe ki he taifoti. Uki si inoa pe ki whangi hala koe ke tanu e ta lewa he ka au, ke mea I pe ku mui sopu. Malo, Palemia mau mai ki whainga maari koe. E pinsta ke hatari ki he kore. Mai sendi. Koe hala whanonga ko tope ki ngahi mea le rei o ku pau ke anu ngahi pore. Koe whakamaa apo koe ni koe o e tau programa mamata tofua koe ngā ue lahi au pito. Lahi ngahi ue sia, lahi ngahi pore, toi lahi pe mo ngahi ngafa whatongia ke whamaa apo pe hipore anga. Koe ulua ki pe o ku heke ke o tatake at whok me he potu ngā ue tak mamata. Ka koe ngahi kupwhera alawe I upau ke nau kaumai. Aia ko hono enforce koe ni koe o e tau pōra. Ai ku meheno wai ngahi wakaia o ku hu mai he ngahi wheitu o mamata tofua. Kai ke ngata pe I he dihi koe ni koe tau tofai ngahi laiseni. Ena e ka mata mai whamapopo I he ngahi tau atu ki mua he ku ke he nipa ku kei lere pe. Kono whapapau o ku totongi e nau ngahi tuku hau. O ku whie mau apito ke kau mai mo ngahi tuku hau ia. Kono siofe ngahi laiseni. Kai ke ngata ai. E whie mau ke laiseni ngahi business mamata tofua. Ai koe Ministry of Trade. Ai ko nau whapapau o ku nau laiseni ni koe ni. Ke tāna ke nau ngahi tuku hau. Kono whapapau I ai safety, malu,
ai ni hi kono no fa fa tonga pe mo ka pase se o ku he Tufaki marini ke fa papa ko u va ka tau o ku na fa na to he ngai compliance o tau ko petrol ka polisi e fe ma oia ke ai vilahi ka polisi ke nau le holo he upotahi ke fa papa o ku tau hilao ni ko ni pe e time tau ke te malu i mo to fo a nge ko me Eiki Palemia ko ngawe la hien ko no fa ma popo ni pe i ke nga tai hange ko na lava me ka lavu ke tai mari ai ka kai fo doa i ngai monu ia ko ni ai ko no fa ma popo ni ko fu ngawe la hi apito o ku fa ko po ngawe sai i dolo tonga ni na ia fa ma Eiki Palemia ke holoki hifo ai kau maulai seni. Pe koe mau ngau e o kwhai koe kongai ne mau ngahi tuku pakon koe ahe te au ko hono review e ngahi lai seni ke holoki hifo. Koe time koe na e hongo full tupe pe na hange na lele pe koe alo pe tabi mo ntoko lahi koe alo e pe ia ke toi alo te uvakaya alu ki tu amene yafu. Koe huinga he ko tukutuko te utofu ai ki tu fulonga pang fuhoha. Ko time ko na Tongatapu ne ka wa fonua na ga ke te fai ha activity mo ha ai na ha o to fa ya o ha o yegi lo to fonua ai ko tau pepe ko vava u fing me la sene to mo futu fu la ya bit mau fai fra ma popo pa mau fai ku mai ki weekend ko osi ko ma osanga Fakatangata ke uanoa pe vava nengo o ku kei fu tola kai ke hange ko ai ko na seat belt ale ko tau fra mu ke pe ka ku pa pe ke tau lu mamari o ko ka kai o tau nga o mo na tol ke tau fornonga merino pe fra ma popo ai ko wana ko na va o smai no wai to fu tu pa ke tu kitua ai tau fai ke pe ko mau lao ko hai pe ko ni ko renga ta pe fai ke foi elimination ko ya ko ha pai ko foi laisene hango fu tupu ta haua mahalo o tonga mo eua ko ek minister fo noa la fa ka fa ki mai he na so eua o tonga mo eua ko foi potai ta taube o ga to fo ai ha no ma wen beta al ge eua ko foi feel dia ko ya ko foi potai beta ai te tau vai reva tonga mo eua ma ha ono ki he pe ono ki he he tau fa ki fa so galaf he te tau ai fa foi potutai Tongatapu mo eua potutai ha pai potutai i vavau ke vai lelei ko tau framu ko tau hala fononga ko ni o se tau ni ma pe u te tau holo ifki lalo ka tau lava puke ai for a product o te tau ai mea ke he hengi to fa pe a few thing halo ka business ke no ta na ngai no na ngai investment he lahi ai ngai uesia ko o ku hoko ai ko tunga ko e tau mama to fa ta ni mi o wai e fela lave pa mo ko to ni ko ni to marine and ports ko customs ko revenue ke siofi na ai ko tempo access frata o ko ngai application ko ya o ku siof ka to ngai me ni pa ko pe mo save ai pot nga o ko hono tariui ngai vaka ai ko stu tu ni ia ko u vaka mama to fa te mo ma va pe me ngai waf ko ka lava ke ai pot nga o tariui mo siofi o pe fo ke ngai lao ko foi tua kai te taha ke toko wha. Wai te mini ku he ka te kau mamata tofa e toko whia ngofulu e ke foi tua kai te taha. O ku whatu tāmaki ka mea e hoko he ke lawa e toko taha whakahawhi ngai moi koe ni. Ai ko ngai tūtū ni o ku whai e whakamā popo pa tau whanonga pe whatatau mo tau iwi. Ko cost implication ke whakamā popo ni ulahi apitoi. Koe maha koe kaua e pēnia he whangamari ke o campaign a rewa ke he pachete ma matofa ke ki whakalahilahi mai kai malawa ke whakamao popo e tau whatongia koe ni ke he mamata tofa a koe no enforce ke totonge tuku hau malu e kakai malu mo e kau whalao e wak nau hau whakaivia kau private sector pe ange mo monu ia lahi taha o hange kok whai e mamani ko toa pe ki indigenous people pe fai nu sila ko ka mauri pe no fai ngau ko ni o to ton ke whapapau i o ku tai mari ngai monu ia whakanatula ko na sfa upe he o tua ki tau tolo tu fotu fa ngai ko lo ko ka tau koula ko ka tau makakoloa kana ombe potu tahi mo to fa ke tau no fo moia pa ko hala por nga
Lavlav o ku lotongarere he taini. Ta ku kote e report fatabe mo a Fakataha sune ke Eiki Palemia. Malo. Malo misa. Koe Moimoi Palemia ko ni Eiki misa ke tak mamata. Whai ngā ue ke ki ngahi Ocean Center koe Kautaha i kai whapure anga. Koe center koe ni whakataha mai ki ai Chinese mo tak mamata pa mo unganga whafonua koe ni tahi koe mamata tofu a koe ngai whatotolo koe tau ki tahi pa e whawhehokotaki pa mo kau artist mi to pureanga nei tongani pa ku honga aue mo university ko uhi ko foi fonga ne taha ke o mai ai tak mamata pa mo kau ahi ki tongani pa ko whaamu ke fotu i wawao pa mo ne ngahi waa ki hapai pa mo e ua mo Tongatapu ko ngā koe niu kulo nei kamata e seo ki ai tau kosi ka koe uhinga mea koe ni ke o e tutun wha politikare hono malu i koe ni ai tau atakai pa mo tau wha ko uhi ko ngai tutun ko iau ton ke fau whakasainis mai e koe hape wha totolo koe kau sainisi mo kau tau kei koe nau ngahi tutu ni i whai pau kei a lau koe o seni ai koe umea koe ni o hange koe tau o si tau whatonga he henge kau e whakatofua o nau asna toi i fisi ne te epe ki hata imea i hata wha i fisi ka koe holo koe whika koe wawau ka arohake nau asna toi fisi ko hingau tau kamata ke tau turi tau tomi tau potai pa ko hingai nau tutu nia ki he ministau ko renki ai holo ki whalai seni he nau sia di potia mi he SPC ne o mai o ton ke whangata pe tahawa tau os whae tau toria he wango futopu ai koe ngau koe ni whema ke o mai kau matau tau ki nau tutu ni mo mai whare to tonu ke tolonga koloa koe ni koe uhi whema ke tau tauhi ai tak mamata tofu a ke tuloa ua whema ke tau malu i ai whainga maari ai tau kakai ai whema i ke whaofiofi mai ke ulai seni whamalohi kapteni kau kakao koe hafua ko ulai sen ko ia ke mahino ke ai kakai tonga whae Pau vai le rei kau tonga koe ni na ngau i tak mamata koe ni tofu a ai koe popo pe ke pe koe ni whai ngau ki ai han koe pe koe ni Eiki mista e ki malawa ke tau whahafu tutuni mahalohi e kamata pau ke whae whetano akmuk nau tau ke ni i koe u Kautaha topure anga o nau foreign investor nau mai pa anga ki whanua nau whangau e tau kakai whai pe ke whepau ke whae whatano whare remuk nau tau pa mo o mai mahu inga koe hono ngā we tau kakai koe hi koe whangamari ma ke hen ki ni ihi koe ni unofo i hapai pa mo wawau koe whangamari koe ni te tuen ma koe whiwhau si os meria tau whitu maro ki mua pa tau tapu ni tok mantu iha ke mea na mea ke Eiki mista whanua ko whimapu i whamara ala tu neo au ki ko hane whokotu palan ngawe ana me he pure a ngā ke holoki ai monu ia kou tau mau he le sisita mau api me he pore tono ke tanima. Ko hanga pe fotu whakaukau ko uhi ko sio koe ki he whangatangata ai kere mo e aro tō lahi ange tau kakai whimama api. Ko whimake whamala ala mea koe ni ko uhi ko totonu koe i he lau kere i he whanua ki he pore tau noa koe sisi taha ia ki he lute taha pori wawha koe lahi taha ia tau pehepe koe whi whainga maari e ia lahi taha koe te ke lava le si e ala le sisi taha te api kolo koe lute taha pori wawha koe sisi taha koe pore tau noa o pate tau holoki ai sisi taha me tau noa ke taha nima e toho lahenga kai whainga maari e koe ukonga api ko o ku kike whainga maari e te nau ngata pe nau tauri he tau noa ki ke lava waha tau aua ia i he taim koe te tau whakawhainga maria e to tonu ai tau ngā ki ha mau api i he pore tahanima. Ai ko sio mahau mau hala tau alahi o nau peheu whakata ngata o ka pate tau holok mi tau noa ke tahanima. Ko whimake whamala ala mea koe ni mahinu.
Ko tau whakalahi ange, ai whainga maari e, ko e lahi ange whainga maari uta au ke kakai. O ki ke to'o hau, tau taina ha taha hono toku hifo me tau no ke tanima. Ko tau tāna ki he monu ma o he kakai. E kone tu tai mini u whangatangata pe pore tau noa, ke lute taha pore uwha. Ko whakaukau, ke whakalahi whainga maari me monu ko ma o whakalao, ko tau tāna ki i he lahi, tāna me lute taha pore uwha, tau pepe ke lute ua, ko hafa e ka ia. Pe ko tau horoki me lalo, me he pore tau noa ke tānima, ke whawhainga maari e, ai mau ape kakai whanua. Ko uhi ke nau lava o no ke mau mea hanau. Pāng ke whanau langa. Ko uhi ka pau ko ha toko ua, tangata, ki ha ape o nau kui, nai pore pe tau noa, e malawa ke whainga maari e ke mau ape toko ua. Ai ko whamana arape ko uhi ko siok lahi whalau, pa moe mau hala, o ki ke toha whainga maari e, ko totonu o whakalahi. A ki hono holok me tau noa ke tānima. I anga sio tau taina pe aku e anga pe fo tu whakaukau e minsta. Ka koe mea koe ni o pau ki tau whakaukau. Pe ko pau pe ke whahata anoa, ko pau ke whahu ke wharearea. Pa koe mea tau kiki ni mai he whare o ka pau ku loto ke he whare. Ka kiki o sio ako ha mea ia o kuhala. Ka whahu ma whakaukau pe he ko tui au ia ku hinga le rei pe ia. Pa te oto e whatata koe ni. O ke api i toa mamani pe i mui homa keri kau. O ke e toko tolu. Ko toko tolu maha koe tau tangata ni e whiha. Koe o nau whaamiri pe. Kau nau viri katoa mai ke nau le sita. Ko ne tō tai mini ka pau e le sita o tak tolu no e toko ua. E tō e tahe waha. Koe whaunga pe malawa ai ke nau tu uwe e ua he nau api, koe kulisi tak pore tānima koe. Pe koe haa no vai wahe. Koe ke nau lot nau tōki he risi, nau whi risi ta kātoa pe. Ka ia ririu pe hen, tau holok me tau no ke tānima, whainga maari e wahe, tutu ni kone a Solomone, tau wahe ua he api, pe wahe tolu. Mo tuwe e ua le sita whapure anga, mo no whai ako mo langa whare me hafua. Ka kone tuka ni aho ni, ki ke ulawa o wahe tolu ko hingau tu tamahe lao ia ngata pe ia i he tak pore tau noa. Ai koe ngai mea koe ia, kia te au ia ulelei pe, koe mea whaka teknikare pe, whawhainga maari. Ka koe ku whamara ara pe, ke mahina to tonu koe, ai tonga ki api kolo. Aho ni ngata pe he tau noa ke taha wafa. Ka tau horoki lalo. Mea re ia koe tau hanga whawhainga maari, to tonu kakai ki nau api. Ai koe mea pena whakaukau he taim kena e whamu whemea aki mai minsta. Owe tau taimi aki mi te nima, te ukoren ki he tiki tate o reo ki ne whaos mai tau whata. Malo. Malo Eiki Palemia. Pako tui koe kakato ia ai tau taimi ki he ahoni, pako mau maari ai ngai whehu i. Pa moe ngahi Famatala ku whahoko atu, whamalo atu ki he kau Faiongoongo, ka umai ngahi Kautaha Ongo'ongo, i ho mo iheni ke whahoko a e tau polokalama he ahoni, whamalo ki he Eiki Palemia lo Fakafanua, ka umai ho Eiki Minister e kabineti, e nau mea heni ke whahoko atu a ngahi Famatala whakaiki, mo ngahi Fakamatala to tonu ki he ngahi ngāue ku whahoko e puleanga, pa gue mau amanaki, o wau lelei atu ki he kakai o mo ho Eiki o e whanua, ka tau whakaosi. Pako ke lesa tau eiki mo whae tua mo whiho lau maali maani o ni, ke no whaia e tek mautolu i ahoni, pao nā hiri ka whae peo taingata. Amen. Sekretari pule leo leo, ma sekretari ki kabineti leo leo, ko akanista o whai hono whama opat aka lotu ai Fakataha koe ni Eiki Palemia, ma ko minista, ma ngai Kautaha Tufaki Ongo'ongo mo Famatala, whamaloa tau mo mea mai, ka mo mea.